තවුලීමේ දායරාගේ වාහක පහසකො මති තවුලීම්ගේ වාහක දක්කාරවන්නේ ඉවනි වර මුහිම කමෙක් කන්නේගේ මේ දායරාෙන් කුරියද්දාන් බේනුවා ෆරාතකන් හොරි ෆුර්සත්තවක එම්මෙ ෆහුගේ මාලුමත් තිබෙෆුනා මේ ගෙනස්තින දෙන් එකන් අල්මේ ආමක කොරාගොත් කි කොම්මස් යුනිවර්සිටි නොත කොලෙජ් එක ගෙනස්කෙන් අල්මේ එකන් කුරියගෙන් දෙ ආමකොන් හම ගවෑදුම් බලවා බෙෆුනා එක වඩන්නවානේ විලා කොලෙජුන් තෆාත් ෆැකල්ටි තකුන් අල්මේ නාම බද්දල් කුරබම වඩන්න වනි කොම්මේ හප්තාක් වෙස් දෙ මියදස් හම ඉස්තිස්නායි නුවානේ මියද විලා කොලෙජුන් හම වඩන්න තිබ්බේ විදේ බෙෆුනා එහෙන ෂාද් ආදර්මගේ දෙ හාස මෙහෙමාන ගොතුග ෆාත්මත් ෂනීස් අබ්දුල් මුහසින් ඉංගත আদি Aishat Naura. The before sort of Mara buying it, the lecturers on the before neck is hand of the faculty can is lecturers with the government gave me, gave me interview about Hase from Yoti, me foundation at the hospitality there and Villa College go to the Fatih for Sata Hasa, me Mahoga take a made for Sata. Commissar government me Fashama Hinga de Tomit Haraf Kong programs the Keto, the way from Mihara Mihiri may take a tayar for him. शुक्रिया तो अलगन मेंगे सेंटर फॉर फाउंडेशन स्टडीज और साली है वरिगिना प्रोग्राम तक है मिफारे समकोरिया गेंदान एक तेरेगा बिजनेस स्टडीज अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फाउंडेशन इन लॉ क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिज़ाइन टीचिंग साइकोलॉजी देन वर फाउंग अलगन में फिश प्रोग्राम में हर तेरेगा फाउंडेशन इन साइंस मेरे को तो गसे तो बैवर प्रोग्राम तक इंगे बहोरी දෙමි හොරි හා ප්‍රෝග්‍රෑම් තක බෙහෙ ගොතෝ මාලුමාත් ලිබලවන්නේ අල්ගොන් මගේ වෙබ්සයිට් ඔන් ඊතුරු මාලුමාත් දෙන් අල්ගොන් මගේ ෆෝකස් එකේ බොඩ මේ O level නිම්මාෆ තිබි කුදින් එකුදින් A level කුරියක් ගෙන්ද A level ගේ දෙයා හරු කුරියක් දාම් බේනු නොවේ එකුදින් තන් කොලෙන් අවහ එක ඩිග්‍රී එක ගොස් හයර් එඩියුකේෂන් එක දාම් බේනවා කුදින් නම් ඒ ෆුර්සත් දෙනෝ नोनी ओ लेवल गे नतीजा या हेदी एक दिन कोरियन नो देवी तिबे को दिन नंगे फुर्सत देनो सो ओ लेवल नती मिया हर ओ लेवल नतीजा वरा गाव इविगेन दाने तो एकमको ए ओ लेवल नतीजा लिबेंदे मडकुरा कम हर को नो जेन अलगन मेगे कंडीशनल ऑफर इनन एक माने कि ए नतीजा लिबेंदे एक दिन नंग हम एप्लीकेशन लाफ मडकोल्ले वेने अने टू गेट द रिजल्ट्स then erung e jaga kashwar wegen diye to fudera ka competitive application tak me olen then tourism ga urban manga abore certificate level of fashion degree ya hum have programs adege to masters then ane tourism ga urban men border me focus korane me tourism and hospitality then ege itura working house ko culinary arts service urban men focus kollai hama wara waki department adatto එහෙම වෙමදෙන් අනේ අරගොන්න මේ විලා කොලෙජ් මේ ෆී දක්කෑගෙන් හින්ගා ප්‍රෝග්‍රෑම් තෝග ඉතුර අරගොන්න මේ වගොත හුළුවාලෙෆ් මේ වනේ අනේ ඩිස්කවර් හොස්පිටැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් ඩිස්කවර් හොස්පිටැලිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ ගනුවා හරු කුරින් අරගොන්න මේ යුනිවර්සල් ෆවුන්ඩේෂන් ආ ගුලිගෙන් හින්ගා මුන් ගන්දා ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ගා එම ෆුරතම් ෆෂාගෙන් එරු මේ හින්ගේ සර්ටිෆිකේට් 3 in hospitality program දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ බෝඩර් ෆෝකස් මේ කුරණේ F&B housekeeping අද මේගේ තුරුන් ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් දැන් අරගොන් මේගේ දෙයහරු කුරෙන් යන් එඩ් කුරේ හම culinary arts certificate 3 in culinary arts so මේ වගත් මේ වනේ ඒ අවස් සම ඇප්ලයි කරන් හුළුවාල දැන් වාකේ ඉතුරු ඇප්ලිකේෂන් ලා කරන උජහේන හම අරගොන් මංගේ වෙබ්සයිට් through ko හම ඇප්ලයි කොල්ල වෙනේ අවස් දැන් ඒක හාසකමකේ මේ යුනිවර්සල් ෆවුන්ඩේෂන් උන් fully sponsored program දැන් මේකේ හැම එකනේ academic programs අනු ඒ හාසක hospitality tourism कुदिन निकुन्ने रालगोन में बेणुम वने कुदिन की इंडस्ट्री रेडी कुदिन नव जॉब रेडी कुदिन दत्तो हम वे मा कुदिन ना एलिबन जे एक्सपीरियंस रिसोर्ट मा हाउलुगवस लिबिगें में प्रोग्राम कुरिया गेंदा डिस्कवर हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम if I could have industry ready job ready field ready ingeta dalani tarani tafat de faculty ke the different thing gawani den kobato e komme faculty kes waki हास हुनर के नो हास द स्किल सेट की तिबे फुलो इनकलकेट कोरावा दारी वरुंगे की बात व्हाई शुड स्टूडेंट्स चूज यू अने स्टूडेंट्स विला कॉलेज में बने हॉस्पिटैलिटी या चूज कोराम वे मैगन सब के अरुण में अने वरंग रिलेशनशिप्स अरुण में हुनर इंडस्ट्री के पार्टनर्स है हम मारुगन में ने बफर कोरावे वर बैवर के कहाला इंटर्नशिप्स में टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी के सरवन में बफर कोरांग इंटर्नशिप्स मेगे तोरं culinary ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ಸ್ ಬಫರ್ ಕೊರ ಎ ಮಸೋ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಕುಜಾ ದೇಯಂ ವಾಗೋತ ಕಿ ಎ ಕುಜಾಂಗೆ ಬೈಂಗೆ ಮೇ ಜಾಬ್ ಬನೆ ಕುನ್ನೈರು ಕೀನಕ ಮಿ ಜಾಬ್ ಮಾ ಹೌಲ ಇನೆ ಆಮುಕ ಮೆ ವಾಗೋತ ಕಿ ಎಕಲ ವಿಸ್ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ನೆತಿ ದಾಯರು ಮೆ ವಾಗೋತ ಕಿ ತಂಕೊಳೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ತಫಾತು ಕೊಂ ಹೊರಫ ದಾಯರು ಮೆ ಫೆರ್ನೆ ಎತಿ ಕೊಡಕ ತಫಾತು ಎಮ ಜಹಿಲುಂ ವೆ ಕಾಲ್ ಗೊಗಬೆ ಏಕ ಮೆ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ಸ್ ಗೆ ಸಬಬುಂ
එකොදින්නේ බන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් වේ මීය තිමන්න ගෑග හුන්නන් ච ස්කිල්ස් එකි මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ඕ එකල් හුරයාකම මේ ස්කිල්ස් තන් හුරගන්නේ අල්ගොන්මගේ ග්‍රැජුවේට්ස් මේ ජොබ් මාර්කෙට මිනේ කුන්නයි දැන් අවුන් කොඩකෝනේ රිෆ්‍රෙෂ් කොල්දාන එකත ශනිසම අවුන්මින් අනේ මේ දරිවරුන් ගෙන ෆර බලන්න කුබාතොත් ඉතනන් දිබේ ඒකාල හිදමත් එකි කුදින්න ෆැකල්ටි තකුන් කොන් හිදමත් එකෙත් මිහිරි කියවමුග මිහුන්නනේ කුන් මෝත්තහකත් ඔන්ලයින් ගොත්ත නෝනියාම ෆේස් ටු ෆේස් ක්ලාසස් තෝ මිහිරි එම තිබේ ෆ්‍රොන්ගේ ෆැකල්ටි තකුන් දරිවරුන් හාසකුගේ මිහුන්න තෆාත් එකකි හාස කන්තතෙහි කුබාතෝ එක්සාම් තෙහි හමජි ෆමෙර නෝත් ෆැකල්ටි තෝ अलगुन मेगे प्रोग्राम तक के हम हाइब्रिड मोड गेंदा प्रोग्राम तक गिना प्रोग्राम तक के ए यानी ऑनलाइन अदि फेस टू फेस को प्रदर्श गति भी कुदिन नवे समाराश गति बेगेन पेरेंट्स कैरी गति बेगेन किए वे गोता देन बाय प्रोग्राम तक एकम को हुन्ना ने अने फेस टू फेस फुल्ली गेंदा बाय प्रोग्राम तो मिसाल का अलगुन मेगे मी फाउंडेशन साइंस के प्रोग्राम की कंप्लीटली फेस टू फेस गेंदा प्रोग्राम है ए बाय कहाला प्रैक्टिकल तक कुरिय गेंदन जे हेती को दिन को ए ऑनलाइन को गेंदा वरंग उदगवाने तो देन फैसिलिटीज सब बादारुगा विला कॉलेज के माहौल के हमारा खुद नंग हिग्गाम माहौल अने स्टूडेंट लाउंजिंग इन्नाने व्या हम क्लास ने माला फनोने क्लास होगे लिबे ब्रेक कड़ी को समझ ही लेगें खुद नावा का धक्काला हदालन तिबे देन हमें को स्टडी लर्निंग हब किया हब पर फंगल में हुलवाला फिरना ने खुद नंग इंडिविजुअली नोनी ग्रुप स्टडी हदालन नोनी एक प्रेजेंटेशन से चेस रेडी वेलंग एकाल कंत कोलंग हम एलिबे फुर्सतें एको दिन दिन हम इस गार्डन फील्ड एको दिन लिबे न हम यानी कॉलेज तेरे वदिगेन दारुगा सो एकाल बावर हिग्गाम कंकम එහෙම මරුන් විශ්වාස ජවාබ් ලිපිච්ච इंगे तो एकी गोइगोत एकी डायमेंशन तक ලිපිච්ච इंगे तो දැන් ආම් හාසකොතක තිබේ ෆ්‍රොම් මේ ඉන්ටෙක්ස් තන් ආම කොමින් අන්නේරුග කොම් මේ ඕපන් ඩේ එක බාව එහෙනත දෙන් ඉර පුදින්න මේ ඕපන් ඩේ මේ දිබේ ෆුර්සතකි තිබේ ෆොන හැම ගොස් තිබේ ෆ්‍රොම් ලෙක්චරර්ස් උන්න ආදිනවතක මේ කවුන්සලර්ස් උන්න හැම බද්දල්ව කීනෙත්තෝ බයි කොදින කැරියර් පාත්වේ බහුරේ ඩිසයිඩ් නොකර විදෙත්තෝ කීනෙත්තෝ කෝචිත්තෝ චූස් කරන් තිවිදාලු සාලිහික ප්‍රෝග්‍රෑම් සාලක ඔරිජිනල් ප්‍රෝග්‍රෑම් බෝලේ හැම यानी मिसाल का इंडस्ट्री वाइज को बदाफ के टूरिज्म सेक्टर तेरे बेदिकम गेसेस वर बैवर फील तंगे पूरे वाकी वाकिंग एकं का स्पेशलाइज वेवे खो किनत तो तिबे फ्रॉम ओपन डे मी फहर मिंटे का मी ग्रुप बैग में से बोइट तो पूरी लब अने मी हर ओपन डे होती अने मे महुगे फानारा 16 मेददो अने मी ओपन डे की बेसिकली ए वर्ड हम ओपन डे के मारने के हुरे हब फॉर में सडान अवश्य विला कॉलेज एक्सपीरियंस को लंगाड़गन में ऑफर कोराने को चेक हम ओपन डे के तेरे गए कल एक प्रोग्राम तो के मालूमात देनुमा में वगुतुं ऑफर लेबुमा एगे इथुरुं बाय डेमो क्लास तो के बैवरुमा में कल वर बैवर फुर्सत के लेबे गंदाने हवे हुरे हब कुदिन वस हाने वडान अवश्य दो विला कॉलेज अड़गन में ना बैवरी वेला में ओपन डे के में की हिने हिंगा कांत तक तो बाला नतो කොල්ල බේනවා ඇච්චේ अलगुन मेगे मकसद की हम वी हैव मजा गोतक कुदिना मी प्रोग्राम तक आइचे समा बे मालूमात तेनो देन अदि एड कोलम बेनो एक मी बाय फहरंग अने एब तिब्बे वादे तो एक ओ लेवल गे नतीजा ओ लेवल हमें वैसे करंगल नतीजा नो दिबिनोनी ग्रेड हाते निम्मा कुरी मगे फेन्नन गोतेन्नेति एकम कोइस वर कियवम बेनो वा कुदिन अलगुन मेंगे सी सर्टिफिकेट 3 प्रोग्राम तक की फद को दिन हासकोल्ला फुरी प्रोग्राम तंग हमें ए सी सर्टिफिकेट 3 निम्मा सर्टिफिकेट 4 यदियो मगे प्रोग्राम अने मगु 5 वेगेन दान सो ए पाथवे दक्का दिनु में अलगुन मेंगे मकसद की देन ति देने भी हैं कैरियर गाइडेंस अलगुन मेंगे हम वर बॉर्डर फोकस को गेन कैरियर गेंदा चेक कैरियर गाइडेंस की सो एट एनी टाइम हम अलगुन में गुला लाफा नोनी मी हम कॉलेज दुरुवे मी कैरियर गाइडेंस बेनुवा वाहक बुने दुम अलगन में ए कोरिया गेंदान अने ऑनलाइन कोवेस कोरिया गेंदे वे नोनी फोन कॉल कोनो त हम फेस टू फेस कोवेस फ्री को हम दे हिदमत अलगन में එහෙම රංගලේ නෝ තාෂාඩ් එහෙම මෙෆාර් ඉන්ටෙක් මී සුග්ගඩේ කිමි මේ 16 වන දවස් මේ 16 එමස් මී ෆානර 16 දෙදුක තිබේ ෆ්‍රොම් ඕපන් ඩේ මේ මේ ෆහො දෙදුහත් තිබේ ෆ්‍රොම් හම මේ ටාගට් කොෆගින් විහස් ගෙන පුදින්නේ ෆොසත් ඒතර නිම්මාල මොකුනේ ෆහ කොල්ලම් බේනවා එවස් එච්ච විතර අලුගොಂಡು ಅಣೆಕಸ್ ಫಹ ಕೊಲಂಬೆನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಕಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾ ಗುಳಿಗೆ ಅಲುಗොಂಡು ಮೆ ಫ್ರೀ ಕೊ ಹಿಂಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕೆ ಹಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ದಾಯರಾಯಂ ಎಬ ವಿಹಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಅದಿ ಕಲಿನರಿ ದಾಯರಾಯಂ ಎಬ ದಿಹ ಸ್ಲಾಟ್ ಹೆಂವೆಮ ಹಮ ಹುರಾ ಕೊದೆಂ ಅಪ್ಲೈ ಕೊರತ್ಸೆ ದಾಯರಾಯ ಶಾಗುವರಿಕಂ ಹೊರಿ ಕೊದೆಂ ವರ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತೆ ಕೆ ಅದಿ
මිහාරු ගෑගන්නක 200 graduates එබහුර මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ඒග තෙරෙන් වර ගින කුදින්නකේ යුනිවර්සල්ගේ එක රිසෝර්ට්තෝග එක මගාම්තෝග මිහාරු මසක්කේ කුර මුන්දාකුද එහෙම කෙරියය මේ වර රඟල් ෆුර්සතක එහෙම මේ ෆුර්සත්ක බේණු හිෆා ඇප්ලයි කොල්ලාෂේ මේ සෝලාගේ කුරින් हम अरगोन मेंगे वेबसाइट थ्रू हो हम अरगोन इस पढ़ा लगों थे सेंटर फॉर फाउंडेशन स्टडीज़ के प्रोग्राम तक की हम हुरिया को दिन नवेस कोमिस कहा मगे दक क्या दिन मगे गोतों अरगोन में फशाफवा प्रोग्राम तक के मैं वेस कुछ जको मायो से एक कुरियर दाने गोते नेति फते बे करनो जो है नहीं सो बेसिकली बाय फार में एक ओ लेवल निम्मा फे ए लेवल दा हमें नुदाम बेनो नो आकु दिन से बते भी अरगोन में के पाई प्रोग्राम त निम्मा मिहार बते भी हम डिग्री गा मिहारो ए लेवल हदा को दिन ना एको दिन एकम को ए लेवल हदा रो गालोन में मी दारी वरो मिहारो डिग्री के फर्स्ट ईयर फशागे में कुरियर दानी सो ए पाथवे बोते කොම කුජ්ජකස් බලාලම් බේන වෙච්ච අරුණ හිවනේ එක perception වරම් මුහිම ගින ෆාරගෙන කුදින් එකද තිෆහ කුරේ බි දිහෙගෙන් මෙරඟව නැති ජන නොදිබුම කි කොම්හෙ කුදින්ගේ ස්කිල් සෙට් අදිනේ තුමේ වෙස්නු මුනියා මේ කුදින්ගේ knowledge base නේ තුමේ වෙස්නු එහෙම්මිම අලුන් බෙල්තනේ සමදන්නවල මොති ඉංග તો ෆුර්සතුගේ බේනු රඟල කොතුක හිෆන්යාම මිගොත මෙන්න ඕපන් ඩේටා ක බඩන් තිබේ ෆොන් එකංකමක තජරබා කුරි බේෆොන්න මෂවරා කුගෙන් කුරේ ගෙන්දෙ වෙත බලාෂ හම කොම්මේ කමකම වෙස් ඔන්නන දොරේ එහෙම්මිම එද්දොර බන්දෝ ජන්දොර හුළුවේ අබදස් පහේත then mi costa nimma fa hame yotti direct pathway inge to pipeline inge yotti hama career inge to classroom un hama sida career baraboda shukurada kun hema de befon sam wada ti deve modaro mi dekemati befon ge intake bi has kina dari warum hama ti befon hama de bigen du mi faharu mi feshe intake bechta ka besinge to baraboda shukuriya de befon thank you